Ya. Zakat harta. Yang kan zakat tijarah. Nyen ta'luk ba'in. In harta. Nyen zakat tijarah ta'luk ba' saman. Ya, harga. Jadi tamukat Pepsodent segala macam yang boleh zakat baik ubat igau. Peng. Tapi zakat padi umpama nyen payah buh zakat padi. Masalah urang leh ke pulau kabeh ke pulau padi hana ke buh zakat. Kiban katnya. Yan. Ta'luk zakat ba'in harta tak tentang masalah wajib zakat ba hartain nyona lebo. Pertama ta'luk in. Ya. Ta'luk ba'in. Ta'luk syirkah pertama. Tuan-tuan pegah. Ta'luk syirkah 10 gunca padi. Nyan si gunca atragok. Masyarakat getanyo ngen fakir miskin. Lam 10 gunca si gunca atragok masyarakat. Tapi hana meri. Yang teh si gunca atagayan, yang teh si gunca atagayan hana meri. Karena hana meri ta'luk syirkah. Tapu belau singalih. Lam sinalihnya nah seperti peluh atragop. Tapu belau segunca, lam seguncanya nah seperti peluh atragop. Seperti peluh. Maka pulau harta masyarakat yang hana meri yang teh atragata yang atragop nyan tengku pendapat kuat hansah pulau. Hansah pulau. Nyan. Jadi sama dengan tadang pendapat kuat di antara pendapat tapu belau padi roh galam tapu debit jaket yang tapu belau nyan hansah. Pakan karena roh belau atragop hansah belau. Adik meri atragop tapu mengkeleh aja karena hana meri. Ya, maka ngak meri atragop dalam dunia bagaimana ikhrat ileh. Sud daripada harta katanya. Sud jaket. Ya, 10 unca, sud 10 unca. Kebah, niat nyo kerja ke. Peblau saya kurang. Nyah nak menyampule. Sabak kata ikhrat harta gitu daripada kumpulan harta gitu hana liu masyarakat. Satu, sebuah pendapat. Yang kedua, yang ta'luk ba'in. Berarti hanjik buhyum. Zakatnya ta'lukin. Tak perlu apa dia tabuh peng dan hanjit ta'luk in hanjit buh peng ya walau leurung fakir miskin leh diterima ke pulau wajib tapi selama dalam tapujuk ngen in hanjit tapujuk peng karena ta'luk in beda ngen harta tijarah ya kemudian pendapat yang terakhir ta'luk zakat ba hartain na ta'luk fi dhimmah. Nyan mi ta'luk fi dhimmah 10 gunca padi. Nyan beban lam dhimmah katanya si gunca tagap. Lagi utang. Lagi utang katanya ngen fakir miskin. Jadi punya utang penting bayar. Jit ta bayar tainan, jit ta bayar ta lain. Nyo hana lu bayar dengan peng nyo hutang 4 lain na mamsa. Ngum belau aju 10 ribu ayo je. Ya pengen lam dimah kan na hutang. Tadam ada kaul yang keleh tapi nyen wajhun dhaif. Ta'luk fi dhimmah berarti gatnyan menyebut kata lanjur karuh ke pulau nyen payah deng rek kaulnyo. Ta'luk fi dhimmah payah bayar lain tapi keleh harta kanyan. Menyepun guna kedepuannya nyo deku dosa ge pulau atayan gumnya galam ge berdebit ya ke tapi nyo tak pegah pu ya kadang gaya katua kita pegah gunakan ataupun memang ya kan tua ge sengaja tapi gedang dak kenarat
Nyen kaul dhaif. Pendapatna yang takluk fi zimmah. Takluk hartain lam zimmah. Ya, masa tanya mana? Na tamu. Tanah dia na tamu. Tamu gerawat. Dan na tanah dia mu legap ibu sewa. Harta padi yang tamu gerawat tu teruk jaket. Hana tabuh zakat bak harta padi ro tamu. Tabuh ke jaket atagop wo sewa. Jut in tabak yang baik bopeng nyamban. Dan yang penting pukun baik menjampu ngatrago lam arti pu tak bermusuh ile ya menyamata bunuh pumukleh bagi ke fakir miskin ada pun ada bagi ile tak pumukleh katanya nyo kerja ke ya, karena niat jaket beda dengan niat semayang. Niat semayang mecih niat lam takbiratul ihram. Tapi niat jaket na leboh tempat je niat jaket. Pertama, tanya ke jaket pajan tak sukat. Tak petebik benar lang kumpulah harta gitu tanya tak sukat nyo ke jaket. Nyen kasah nyen tanya ke jaket apa dempu. Atau ketika sukat hana genit lam ke jaket. Kali ke sukat sabah tumpuk genit tumpuknya ke jaket sah. Atau watai ke sukat pi hana genit watai kamu tumpuk pi dalam genit pajang genit watai gecok ge pujuk pakai masakin genit nyo jaket nyo pun sah. Yang hansahnya ke jaket awai gecok ngan genit ke jaket nyo hansah. Kiban surah awai gecok ngan genit ke jaket munawa lung awal lung kumko lula kemah bubuh nyanyi ke contoh lung awal lung kumko idengku galam kumko berhanai rumah nyak lake mengutang bak lung tengku neputang pada ke lung dua nalih ti kumko lung bayi ke hana beruh rumah urung kasir mesti ada pegah ya je tengku lung cok pada lung putang dua nalih kan terima wateka kemukoh dengku nena ajuk lum pegah hai yang pada uronyan baik ne pulang li baik ne bayar li pakat nyan kejaket kerawana zakat kerawan wana li pajang genia kejaket nyo bergunian watek kepujuk ni hana genia kejaket awai gecok ngan genia kejaket nyan tengku hansah kejaket kibanci menyang genia kejaket gebayar terima kagak terima ke bayar hutang ke nyo lu pujuk nyo zakat orang tuan li nyan jeut pakan kalah ke terima dan gejuk kelai watai gejuk watai yang baru gunitnya ke zakat kan awal gecok awal terima ngan gini ke zakat nya menan abu na longgar bacut bak niat zakat ya enggak